kusile sompaka kwasa ngalele kusile sompaka kusile sompaka kwasa ngalele kusile sompaka kwasa Sanibonani babukeli lo Silon Samanzi ngiyayithwala majikeje eqeze madlimali niyaphila mfowethu ngiyaphila khehla lami ngiyaphila ngoni mfowethu ngiyaphila yeah I want to sichomela namhlanje ayi ngize nengubo yodokotela bezulu namhlanje iphethe abantwana iphethe izulu uqobolwana inganyezi yeah baba umele usho phela nami ngihambe ngiye lapha emarket nami ngihluphe nami ngishaye zami hayi konakela impela ngisho ngingayiphuphanga ngifuna ngiyigqoke namhlanje nje ngithe ngivuka nje ngayo ukuthi hayi awengigqoke yona konakale lele hayi angiliboni icala mina mnguni ngiyaphila mfowethu angazi kuwe ukuthi uyaphila na yeah hayi isemsu sankungula mazibuko kuyasetshenzwa yeah kususwa khona inkungu kwaguqungene futhi kuyasetshenzwa ziyakhala isolomoya liyaphila nje kakhulu futhi liyophila ngoba lihamba ngomoya ngithi sithina sithi isolomoya okusho ukuthi lihamba ngomoya liyohlala liphila akukho lapho kuthiwa liyobe lingasaphili khona lisazohamba kakhulu nje isolomoya ngoba sivule ilokhuzana manje isigaba esinye samathoba angithi sinembizo sinembizo esiyenza njalo ekupheleni kwenyanga sibe namaphupho esiwenza njalo ekupheleni kweviki bese kuthi evikini lokugcina asiwahlazi amaphupho siqhubeka nembizo sesinamathoma manje sowenza njalo seasonal njalo ngama season nje enyakeni sowenza kawu4 enyakeni kawu4 abantu nje bazosetshenzwa kakhulu kabi ngoba izokhala mnguni ngoba lapha kuyohlanjulukwa ngempela kuyojulwa kuyogijinywa kakhulu kuyohlanjulukwa u5 days nje 7 days kahle kodwa u5 days nje ugijima amanzi ekseni nantambama for 5 days uhlanjululwa nje kuyithoba kulungiswa le mimoya abantu ababuye kuthwaseni abantu engacaci kahle imoya yabo abantu abangavulekelwa izinto zabo abavalekile siyobafaka emanzini siyobahlambulula bayosala nalokho abazalwe nakho bayayibona lento abantu bathi isanusi bayibona ngaleyo langa bazongibona ngamehlo ngizobe nginabo kanje ngihleli nabo for 5 days sinabantu abahlanjululwa la ekhaya uthola ukuthi abahlambuluki ngendlela okuyiyo ngenxa ukuthi umuntu uhamba nazi izinto usefika lapha endlini usedidekile lapho uzobe ehleli nathi kanje sibukana kanje amehlo namehlo impela ngiyobe ngishade nabo abesifazane kube ngiganeni abesilisa ngazi-ke ngoba angiganwa amadoda ngobe ngishade nabo manje ukuthi kumele ngibe isitaba ngishade ngapha ensizweni ngiphinde ngishade ngapha elokhuzaneni ngizoba yisoko namhlanje ngiyophenduka inkongolo ishoba lenkonkolo obumnyama nobumhlophe ziyobuya nje kuyithoba kusho ukuthi-ke mazibuko asibonge mfowethu mina thina sithwasile thina yebo siwakhiphile on 90,000 siwakhiphile on 90,000 uzocabanga ukuthi abantu bekhalele 5,000 njengoba 5,000 manje sikhipha thina u-90,000 ungakhohlwa nesikhathi sakho osihlalayo endumbeni thina ephehlweni uhlala nje u-1.5 years ephehlweni kungabe indaba ezalutho sifundile nje ngoba usibona la mazibuko yabona lo 5,000 lo i-registration fee phela yabona nje mozoya e-UKZN registration fee ye-tuition kuphela ukhokha noma 5k imali engaxoxisi ile noza uku-applya e-UKZN u-500
Oh, So mina mfowethu ngoba wena into oyilethayo isezingeni lokuphilisa umuntu. Ngiyabonga ukuthi ukwazi umcabangela ukuthi umuntu kuba kahle usuku nosuku la ubani 1000. yebo. Kodwa futhi mawuthi uyabuka mina umuntu ngimhlambulula nge-1.5. Yeah, umhlambulula 1.5 for 2 days. Yeah. Lokhu kuyinhlanhla kagaba. Ngabe ekusena ntambama nge-1,000 rand. Ngoba kahle uphinda ngoba ungena kanye one time. Manje mawuzongena ekuseni ntambama so it is ngiyabona ucabangela abantu. Yebo khona abanye abantu bazofike bathi bathe wana nje uyobona abantu abanjengovusa uThemba kwayo uyobona abantu abadumile kwezinye izindawo zamabhizinisi ngisho nakusport yabona nje uyobona all of those Eric Tinkler, you pay a lot of money. Uyohlala kwi-room la uzokugcwele khona abantu bebukele. So ama-sessions la owenzayo wenza ngale ndlela owenza ngayo mfowethu ngiyabonga. Mina ngibongela nabanye abantu abangakwazi ukufinyelela kuwena. Siyabonga ngempela. Siyabonga nami ngiyabonga Mnguni. Nami ngiyajabula. Uyazi mina lo msebenzi wami uyangijabulisa Mnguni. Yeah. Ungijabulisa kakhulu lo msebenzi wami ngale ndlela yokuthi ayikho enye into engiyicabangayo mina. Ngisho ngikhuluma noma ngisendlini. Ngiyake ngimtshele ukuthi into eyongihlukanisa nomoya mina angiyazi uyiqhamulile. Eyongihlukanisa nje nomoya angiyazi ukuthi yobiqhamukephi. Ngamtshela naye kusuku uthuli ngenxa ukuthi ngangisebenza abantu ebona kufona abantu besifazana ngathi hayi uyabona ke la kuzofanele ukuthi udede uhlale endaweni yakho la ngubeke khona ngoba mawusungena la usungena kimuqobo usufuna ukumosha mina kusho ukuthi ngeke sizihlale kahle mawuzofuna ukungiphazamisa kule ndlela ngoba umoya mina ngiyawuphila ngiyawazi ukuthi unobunzima unama-challenges uney'ngqinamba ezinjani mawuza kumuntu umoya ujule kakhulu Mnguni. Umoya ujule kakhulu kunabantu abaphethwe umoya wamakhosi umoya wamanono umoya wamakhosi abantu abaphethwe umoya wamakhosi basenkingeni kakhulu ngoba amakhosi awafuna ukuthintwa noma ubani yilabo abantu asebeyibiza ngama self initiator manje ungazi ukuthi ukuba self initiated ukuba njani leyo nto le mawuthi uyi self initiator kodwa angitholi kahle mina ukuthi kusho ukuthini kuba self initiated angitholi kahle ngoba lo muntu uyambona ukuthi uyadinga usizo baze bakhanda ama-group bathi banama-group ama-self initiator bathi bakhanda ama-group ama-self initiator bahlanganelani kodwa kube ku-initiation yomuntu oyedwa. Kungani bezokhanda ama-group bayatshengisa ukuthi abasingawo ama-self initiator badinga usizo nento ukuthi baphethwe yilo moya abangawuqondi ofuna ukuba wodwa ofuna ukubagcina bebodwa ofuna ukubembatha bebodwa kodwa ulungiswe umuntu ohlambulukile aqalele indlela. Yebo akuvulele indlela ukuze bakwazi ukuyihambela ngoba abakwazi ukuyihambela noma betshenwe izinto ngobusuku bethonga bephupha beboniswa ngezibonakaliso kodwa abaqondi lento badinga umcathuliso ozombamba ngesandla ukuthi uyalibona nali yana igolide uthatha umshini ukuthi udubule irocks noma itshe ulidubule idwala livuleke uphume liyapha lila igolide. Masibuko ngicela sivale la le video le ye tour ngoba inhle kahle ukuthi I video ye tour so fike siposte and please bathu khulumani yabona lento le khulumani yitho yenu le is another session yoMasibuko azama ukuxhumana nabantu balapheka. So itho manje sephumile iposter yayitho yebo sibekile lapho August kodwa bakhona amazibuko abantu bethi bacela uSeptember and baningi bathi bathanda ukuba ningana wena khuluma lapho ukuthi eyakho idate eyakho inyanga ekanjani mhlambe angithi vele besithe so fishaye 11 ebolo nto le
ngoba sekhona u6 months senawo so bangashaya le siphinde sishaye enye uthini ngalokho uyazi ukuthi sihlele ukwenza njani yeah abazongena ngo-August bazongena ngo-August yeah bese sibapha iviki lokugcina futhi ku-August elizobe liqala kubani liyophelela kubani September lapho nje mabengangena lapho nje sizofaka igroup yokuqala evikini lokuqala likabani lika-August sibuye sihlale phansi silungise izinto esizilungisayo for 2 weeks bese siya evikini lokugcina likabantu lika-August sesenzela laba abathi bafuna uSeptember bona ngoba ngenze into eyenza ukuthi ngiyenze ngo-August ngiyenze ngamasizini kanje ngiyenzela isikhathi sokuqala konyaka sokushintsha komoya yebo sokuqala konyaka njengoba unyaka uqala ufanele ukuthi uqale nezipho zabo abantu ezinhle abasuka nazo enhlambulukweni njengoba besuke beyohlambuluka nje ngibenzela ukuthi abantu basuke nezipho ezinhle enhlambulukweni ngoba abantu abakuqonda ukuthi isikhathi sewinter noma sobusika isikhathi sokuzila yes isikhathi sokuzila ukwazi ukuyilalela isikhathi sesama sika September kuya phambili isikhathi sokwemukela obukade ukuzilele obukade ukwenza during isikhathi sani sewinter so manje lo muntu kwaSeptember sifuna ungene kuSeptember thina iqhakazile 100% mayiqala imvelo nayiqhakaza naye ebenjani angacomplain athi izinto zakifike late uyayibona 100%. ngoba asifuni izinto ezifika late kuthiwa ifika ngoDecember Christmas ini sifuna ithi iqala imvelo ibhoboka nayo uyabhoboka 100% ngicela senze njalo ke babukeli sozwile uma ukuthi why ekhethiwe August ngoba nayo lo nto umoya so ngiyacela ke nifike nibone iposter ikhulume nonkosana ikhulume nami sikwazi ukuarrange lento indaba ye transport ne accommodation ngicela uyinake lento because sikhule ngendlela ezingafani abantu abathanda kulale ndawo ezifanayo so siyabonga kakhulu kodwa ke ngoni sizoba ndawonye noma ngalalwa ngokuhlukana kodwa sizoba sendaweni eyodwa ngoba ngizobe ngena umnyango nomnyango yeah ngizobe ngena umnyango nomnyango ngizobe ngukahlela makuvica uvalile 100% ngoba ngikwazi ukwenza lapha ngaphakathi ngizobe ngena umnyango nomnyango mina ngifuna ukuthi ngikwazi ukuthi ngi-interact ngihlangane nalabo bantu laba ngokukamoya ngizobe ngena umnyango nomnyango ukuthi okabani umnyango ngizobe ngena ngoba ngifuna ukuthi wenze lento esizoyenza laphana hayi enye ngifuna ubuye kusasa usikhombe ngemini ngifuna ukuthi ubuye kusasa kuyilento efunwa abantu bakho asivale ngasibuka okay ke hlala ngakho